Ngiyanibekelela abantwana benkosi enkulu yakithi iqhinga kaNazaretha. Sizohola inkonzo yesikhumbuzo sikaBaba Thingo namakhosazana ngesihlabelelo zamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili 88. Sizocela-ke umshumayeli Gcwensa wasenhlanzini asola lesihlabelelo. Nkosi Mbusisi.
ngicela ukuthi masikwesithandaze. Amen. Eskhumbuzweni sikababa ungizalayo uThimo lamakhosazana. Leli thuba sizolinika abafundisi kuba bafakaze ngemisebenzi emihle nemikhulu eyenziwa ubaba uThimo lamakhosazana. Ibese lodwa lenele sindidelane Nkosi imbusise. Yezulu nomhlaba Nkosi enhle yamaNazaretha amakhosi aseNdlunkulu abafundisi abavangeli abashumayela abakhokheli obaba abakhona ebandleni abayipheza ehamenti yonke yabangcwele egameni lenkosi uNyazi wezulu. Amen. Nami ngithi angisukume kuqala ngingumntwana wakwaHlengwa engafike ngahlengwa la njengesibongo sami igama lenkosi alibongwe. MaNazaretha amahle anginazi indaba eziningi ngoba ngiphume esangomeni. Anginazi indaba eziningi ngoba ngiphume enyangeni. Kodwa ngizawukhuluma ngoNkulunkulu engimbonile enza izimanga empilweni yami. Igama lenkosi alibongwe. MaNazaretha ayingcwele uma ngithi uShembe uNkulunkulu ngimbone kimi zingishaya induku ngithi ngiyangapha zingishaye ngithi ngiyangapha zingishaye. Ngafika kulo muzi ngiphuphutheka ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba ungenze ngakhohlwa ukuthi ngafika kanjani la. Angifikanga namngami, angifikanga nabatabami, angifikanga naihlobo zami, angifikanga nabangani, kodwa ngeza ngingedwa zingihubhe zingihubhayo. Bantwana abahle ngimbonile umSamaria olungileyo, ngimbonile uNkulunkulu emhlabeni ngilapha ya eShowe endaweni yasoyaya enkosini uNtuli. Zangishaya lapho ngiyibonga insizwa yasemanqayini. Baba Nkosi yamaNazaretha ngisize Nkosi yezulu nomhlaba umshumayeli ubaba umnqayi owamdonsa wamthuma ngidonsa ngebopho zothando wangidonsela kuwe. Akezanga ngeBhayibheli kodwa wafika waphenya uNkulunkulu bakho waze wenza izenzo ezinhle. Ngambheka lo mshumayeli ukuthi inhlobo lo muntu nje oyithobe kangaka nomoya onomoya omhle kangaka nomoya okwenzela omunye umuntu into enhle esenkingeni. Uma ngifika lapha ngithi baba ngingumfundisi webandla lama St. John's Apostolic Faith Mission
Kodwa manje nginenkinga. Kunelahla elingishisa ubusuku nemini. Akukho okungilungelayo. Noma ibandla selingikhiphila nginika isakhethi yakwaZulu. Hayi akukho kulunga. Ithi inkosi yamaNazarethe uthingo lokubathika. Ngiyayibeka indaba engihluphayo. Uthi mfundisi kanti wena usuka kuphi ekhaya? Ngithi inkosi yamaNazarethe ingwasesilungwini. Kulelizwe laseShowe kusekhaya komame. Manje ke mangifika lapha ngiyangwaza. Uthi hayi mfundisi wenkosi. Wena wakithi. Uphi nasesilungwini baba ngisemaqadini enkosini uMgcobo. Athi wena wasekhaya. Ngizakuthatha ubuyele ekhaya. Hawu ngathi ngize ngokunye. Wathi uzongithatha manje angibuyisele ekhaya. Ngacabanga ukuthi sometimes usazongigodukisa yini. Wathi ngizakuthatha ngikusekhaya. Ngithi baba ngisenawo amandla nokuphindela emva. Sekwaphela konke nangangikusebenzela lo anginalutho nje. Uthi khuleka. Ngizocela ungivangele ushosi. Ulayisho udizini. Awuthathe. Ayokubeka endaweni yaseNanda. Ngizawusebenza ngawe. Igama lenkosi alibonke. Unkosi yami wasivikela ngamakhosana amandla. uNkulunkulu omuhle. Ibonile umSamaria olungileyo obuthi uma uqhamuka kuyo lensizwa sezulwini imamatheke uthi ibheke ikhazimule ingabhekeki. Ngithi ngiyacela ulimi lugcwala umlomo abese ngihlangabeza. Athi mfundisi wenkosi yithi ngicela uNkulunkulu kaShembe angiphilise abese ngiphi inhlanhla izinto zami zilunge. Ngase ngimlandela ngathi ngiyamcela uNkulunkulu kaShembe angiphilise angiphi inhlanhla izinto zami zilunge. Wasethi inkosi kubusise. UShembe weManazarethe akaphambani nomuShembe. Inyanga ezulu ithi mfundisi mangibika usizi lwami. Ithi wena unalo usizi. Wena ufana nami. Wena zonke lezi inkinga zichaza ukuthi ubiziwe uNkulunkulu uzosebenza ngawe. Ngamangala ukuthi kanti uNkulunkulu unjani. Inkosi uthingo lamakhosazana lufike lungena amazwini kayise. Nobaba ufika usho kanjalo. Ithi eManazarethe amahle uma lishayiwele icilongo eyihlabelela lensizwa kaMayekisa ithi vuthelani icilongo batsheleni sesizwile. Ngicela ukulizwa ngizizwisise izwi lakho Shembe ngoba uNkulunkulu. Ukuba ungekho ngabe sengaba mathamba amhlophe. Uyala nami phezu kwezitha ngivika ngapha nangapha. Bese ngibona Jobe besho umkhokheli ekuseni uthi wathi bhekani imilenze yami njani. Wajika umkhokheli wangena enkingeni wangabe sazi. Manazarethe amahle bengithanda bengifisa Nkosi ngihlale njalo ngikhumbula ukuthi ngangisigcina eGibhithe. Wangikhipha eGibhithe awukhiphela into eziningi ungikhiphela ngikukhonze mina nendlu yami. Ngiyacela kulesi sikhumbuzo bangcwela bahle ngoba uShembe kaqamba manga futhi uShembe kade kudla. Wangithatha uShembe ngomsebenzisa kule ndawo yasemaqadini. Wazohamba wonke mfundisi amaplaza ami ungimanejele wona wathatha incwadi zonke wazithi khahla kimi. Anginandaba nomuameni ungasaphuma. Kodwa wangibona uNkulunkulu ukuthi khona lapho engithembeke ngakhona. Zangikhuza kubaleke ngiye kuye athi hayi mfundisi ungabanaki laba bafuna isipethi sapelepele. Wazobhala incwadi. Ngithethe icala maNazarethe ngikhipha inkomo kaShembe. Wabhala incwadi. Wathi bagcotshwa balapha eNanda ningamhluphi umfundisi uHlengwa
ubekwe yimina ukuba sisebenze kule ndawo, asisebenze umsebenzi kaNkulunkulu, awusebenze wonke umsebenzi wenkosi yamaNazaretha. Igama lenkosi alibonke. Nkosi kuba bengivula inkonzo, bengizake ngihlabele ikhorasi yasenkonzweni ukuthi uJesu uyamangalisa, bese ngithi noNyazi uyamangalisa. noNyazi malifika ngena lapho zingiphethe. Igama lenkosi alibonke. Ngiyacela Nkosi enkulu yamaNazaretha, ukhumbule umndeni wakwaBiyela, ukhumbule umndeni wakwaMnqayi, kaNkelemba uyagula namhlanje umshumayeli ushwabeni uhlangothi, insizwa ebingalovi imhlangano ihamba yonke imgidi, insizwa ephathile umuzi kayise ngenhlonipho, namhlanje ulele akuhambeki. Hambile ngayombona eduze komsenkosi ekwazini, wathi uma ngibona wakhala inyembezi nami ngakhala. Bantwana baNkulunkulu, umuntu okusizile uzungamkhohlwa mawusula, ubesushintsha ulingisa unwabo. Ngiyacela Nkosi yamaNazaretha ungenze ingabi na inhliziyo yonwabo, ngabe ngishintsha imbala, ibe into le othanda ngeke yona. Ngoba inhliziyo yami, ngoba konke okubi ungenzise yakhe intando, libatshazwe igama lakho. Amen. Nkosi ubusese sikuzwile. Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha unazilezo. Yebo Nkosi, mangihlume ngibe ngoqala Qile mfundisi ungeti wala emaqadini esasweni temple. Ngizoqala kanje. Ngo-2007 September 22 quarter-to-9 kwakuyisabata ngopheja iselfoni yakho. Kwakufike la ebuhleni umuntu wamaphoyisa uzoyihlanganisa nebandla lamaNazaretha. Kunetende limhlophe lapha ngaphambi kwase-office. Kufike uHigh Commissioner uHamilton Ngidi eKZN. Kwakukhona amandiya, khona amakhaladi nabantu ababekhona lapho. Wayekhona umfundisi uGqonza nangezansi lapho sasenaye, omunye ongasikho emhlabeni, umshobela ukhuzwayo, beluse ithempeli lasebuhleni. Silapha uzethu uHamilton Ngidi, siyabatsha ukuthi ngeke ungene kuleli thempeli elamatsha amhlophe ufake icathulo. Uzethu uHamilton Ngidi, bafundisi, uma sikhumula icathulo i-uniform zokungasaphelele. Ngase ngithi mfundi bathi imali kancane, mfundisi asibaba sawuphula umthetho webandla. Agijinga ebandleni lasebuhleni emzini kaNkulunkulu, kodwa sihlaba ngamajubane sibuka isikhathi. Kuba ungazaqhamuke lapha ngenela kunensinda bejathe nje. Safika baba isitaba esivulile efomula lokuqala uthi bafundisi nigijimela emzini kaNkulunkulu. Sithi baba kunenkinga ezisigijime sensuba bangazafika ngene ithempelini. Uthi inkinga ethini? Baba bathi laba bamaphoyisa lapha ya bona bazongena nezicathulo ngaphakathi kwethempeli, ngoba uma bekhuluma izicathulo i-uniform ayisaphelele. Uthi bafundisi lalelani, ngeke kwenzeke lutho ebandleni
leli ngiliholayo hambani batshele ukuthi mina ngizobashanela bonke abalana ipolice force nabangekho la eSouth Africa yonke jikelele ebusweni bomhlaba ngijobela abafundisi zihlaba amajubane sehla seza lapha ngase ngithi ngikhuluma isingisi ngoba khona amakhaladi la asazi isizulu ngathi ladies and gentlemen listen attentively. The great one said, open inverted commas, nothing will happen to the church, but I emphatically, I confirm that I will blot you out from the face of the earth. You here and the police force in the whole of the republic. Close quote. Eskhumbuzweni. Hamilton wayesethi ke mfundisi waphamisa izandla zadlula ikhanda wathi asigolozile siyayikhumula ke icathulo manje. Ngizophatha ubani? Wathi umshona kuzo ngasekho uzophatha yimina bathi usebenzani wathi provincial office lapha Ordnance Road zasala icathulo bangena ngenyawo Nkosi Eskhumbuzweni. Amen, amen. Amen, amen. Zulu ngiyabonga ithuba engilitholayo lokukhuluma ngothingo lenkosazana ngiluzile ekukhulumeni ngobaba mkhulu ehlokweni engizaziyo ezakhulunywa engabafica esontweni entatha thempelini lasentathakusa namhlanje nake luyangifica ithuba lokuba ngikhulume ngothingo uthingo ke ezweni lakithi luqondane kakhulu nesiwombe sezimpi olufikelwa veza khona ithuba elikhulu lwamandla okuba lulamule izimpi esizweni sasemabovwini noma ke lwazi lamla kuzo zonke izizwe kodwa ngizokhuluma nje ke kwesakithi ukuthi uthi ngolwangena impela ayinyathele amasimba abantwana lwafika lwalamula lezo zimpike kahlehle zazishiwe ubaba mkhulu uBombela ngoba uBombela efika emabovwini emsinga mangithi emsinga izizwe eziningi zasemsinga ngcono ngichaze ukuthi emabovwini efika emabovwini uBombela wafika wenqatshwa inkosi yesizwe samabovu ethi ucela indawo yokwakha umuzi wakhe okuthiwa kwakuse esikoleni esomashi ngaleso sikhathi sekuyisikole manje kwabe kwisikole somashi kodwa ngesikhathi efika wayecela indawo kuleyo ndawo yesikole
inkosi ke yafike ayangamemukela uma sizwa kuthiwa yafike yakhipha inkosi amanzi umlomo yabona uma umuntu efela yathi ayivume isifela phansi wesethi yayisiphuma amazinyo yona inkosi ngaleso sikhathi wesethi ke ubhombela lelizwe liyobuswa igazi ngelibuseke kahle nempela ke izimpi zaqala kulezo bombe angikwazanga ukukhuluma lokho ngoba wangeke umbhobho ungeqanga ke ngephutha ukwesaba nje ukuthi uma uthatha umbhobho uthi uthatha umbhobho ubambe phansi ubambe phezulu bese bewuthatheke omdluli wangephuce kanjalo umdluli ngangile ngibamba phansi ngibamba phezulu wazwa uhlitha umdluli kanti sewugcina kodwa ke ngangifuna umfundisi umdluli cha ayumvangeli kodwa ke into engangikade ngifuna ukuyikhuluma ke ngangizokhuluma kanjalo ukuthi umqalo webandla wadlula ngakithi wese ephambana nenkosi inkosi wayise iqalekisa sekuvuthuluka amazinyo enkosini yesizwe samabovu eyayikhona ngaleso sikhathi sengiyadlula ke lapho angizongena ke kulokho ngoba ngizokhuluma ngothi ngoke lufice ihlangene kakhulu izigodi zakithi zilwa isigodi zasemabovweni ke bezingenqeni ukuthi masi ingekho isizwe ezilwa naso zihlukane phakathi nje bese bekwenza njenge practice ukulwa masi ingekho isizwe abalwa naso bevele behlukane phakathi bese beshana ngempela nje hayi ukuthi bedlale beshana impela kuzila amakhosikazi hayi ukuthi bedlale bebulalane nje emagoli nasemathekwini nasekhaya kuyinto nje ngazuthi yinhle uma bexabene nesizwe sakini noma nesigodi sakini besheshe masinyane bezobheka ukuthi sizohlala lapha mase sibashaya befuna ukuzontuka la esigodini sakini ukuthi sontuka lapha mase sibashaya kuyaxatshwana ngala kuyalungiswa bona sebebheka indawo la bezohlala khona uma bese sekuliwa salwa ke nje ke kakhulu ke kukhona ke isigodi ke ngiqondene naso noma zimbili nje ukuthi angikhulume ngazo angizuzisho ke ngoba labantu bayakholwa bonke sibaphethe babavangeli abanye babashumayeli kodwa kwayihlangene ngefuku impela kwekamathange ejiji manje uthi ke lo mvangeli engifisa ukuqala ukuxoxa ngaye ngingakafiki ngalo ugcina uthi mfundisi sake sashana nenye insizwa sidedelene ngamarandi angazi abantu noma abantu bayawazi namarandi sengiqedile mangishondana beshawa udate wamarandi bebhekene nje ngawo uthi ke lolusho kuhlukene isigodi phakathi lesi singale sinombuto ophethe irandi la khona nebhamu zakhona nje ke izinye kodwa simeje ngerandi uthi nalesi sami simeje ngerandi uthi sase sidedelana nje impela kwashawa udate nje impela walezo nhlangu uthi sibanga igoqo lengulube sifuna ukuyongena sonke lapha egoqweni lengulube nabo bafuna ukuyongena khona basishaye bekulona nami ngifuna nathi sifuna ukuyongena kulona sibashaye isikulona igoqo lengulube lapha bafese ngokuthi kukhona oyedwa ophethe irandi uthi ngiyamazi vele isigodi sakithi uphethe irandi lilodwa uthi nami ngiphethe irandi lilodwa ngala nezinye nje ke ikhali zikhona hayi uthi ngabavuthulula abaphethe baphela naye wabavuthulula engibaphethe baphela sasala sobabili sabhekana ngamarandi phela nina naludlame ninudlame lwashisa laba babengashisa manje udlame ke alulazi irandi mhlambe ngolichaza nje kuma sokusekugcineni uthi ke kwaqothuka itsheke ngale sebephelile nangala sebephelile sesibhekene sobabili manje uthi uqasha ngetshe ushawe inhlansi zetshe uthi sibanga umgodi lapha uthi umuntu uthatha isixaxa kancane nje bese imvuthulula lensizwa uthi ngithe ngisuka ngangiphelelwa mina inhlamvu kwelami irandi uthi ngase ngishintshe icassette uthi wesethola ithuba yena lokugurukudela emgodini ngalifaka icassette esesemgodini kanti yena ungena emgodini nje seliyaphela lathi irandi mina elami seligcweleke manje sekufanele ngiqothula amatshe lapha kuyena uthi ngathi ngibona weqoza uthi ngase ngimqothula ngamqothula ngasondela ngamqothula uthi ngabona ephumso kwenyoni emgodini waphuma uthi ngabona itebuli sithela lithi wachitheka
la siwasala wodwa umgodi uthi ngathi ngiyongena emgodini kwakungasekho umuntu uthi ke leyo insizwa siyahlekana nawo masibona umuntu esikhuluma lutho ngoba kwakuyesigodi uthi sinethe sibonana nje bese sihlekana ngensini kodwa baphela bonke abakubo ayihamba nabo nami baphela bonke engangihamba nabo sasela sobabili namanje bayaphila lena insizwa siyakholwa naye ibikhona ngesonto edlule ngabe ngiyayisho nje ukuthi kusiphi isikhundla ngiyesaba ngoba nizosuke nibabheke bonke angikwazi ukukhuluma kakhulu ngiphathe umkhuhlane abantu boze begcine bethi mina umkhuhlane kanti ngijwayele ukuphatha umkhuhlane njalo uma ngiphethe umbhobho sengixoxe yokugcina ngoba ngeke sengixoxe yokugcina ke ngoba umbhobho akwami kufika ke la esigodini onaso ngisisho ngonje angisusisho ngoba balwa kakhulu labantu bakithi balwa kakhulu okuyihluku sifika kuyakhuluma ke umvangeli walesigodi uyacela ukuthi umfundisi ake siyothandaza esigodini sakithi njalo kuhlukene phakathi kuyaliwa kakhulu makuliwa ke kulesa sigodi ushawa yonke into kakhulu ingane unkosikazi kuphela ongathintwa ingane yomfana nje mayi umfana ingane yashawa ngoba vele ikhulipha ibaleka isabaleka ize ubamba uthwala ufuze usebenzise ibaleka izikhule ikwazi ukubamba nami ngakhula kuliwe impela ngiyakhumbula kancane ngimncane kubalekwa engibelethe udadewethu ngumesinda ethi angiyibalekele ngihlale phansi kuyayeza impi ngemuva kuyabalekwa ngahlala phansi ngathi akazongibeletha wazongithatha ngaze ngahlakanipha nami ngasibamba nami ngalwa izwe lakithi lelo manje ke lona ke engikhuluma ngaye uthi ke mfundisi asambe siyocela enkosini ukuthi kuphelipe esigodini sakithi sihambe ke sizocela uThingweni bese lusinika leso sibusiso lokuthi ayasibiza amakholwa siwabiza amakholwa kakhulu asimbelebeleni fike lapha sigibele ibhasi sagibele ibhasi elilodwa mangaphosisi lokuqala liye embelebele liye kulesigodi sifike kulesigodi safika kade kuphihlizwa abafana ngesabatha safika kade bephihlizwa ngolesihlanu laba uyabona laba badayisela izingane zesikole badayisa ngesangweni babe bathathu sasuka lesa sihosha singale isihosha lesa ayinokuthi isihosha sinqamuke phakathi nje sasuka lesihosha singale sazophihliza labafana lesangweni laba badayisela izingane zesikole sifika impela ubovu umjondolo yegazi ichithekile yathi beshawa ngayizo ayike bese siyothandaza ke sigibele ebhasini sathandaza sithema siqedwe ukuthandaza nje sifika leThekwini sibuya sizala ngayifica insizwa yathi engangiyitshelile ngithi asambeni siyothandaza yakhona yakamzila yathi umfundisi mvangeli ma uyothandazela ukuthi akupheli impi lapha ngcono uthandaza ukuthi akufe usibanibani obulela umfowethu athi mina ungeke mfowethu sithandaze kanjalo ngeke sithandazele ukuthi ayiphele nje wathi ayizuphela makwenza ngoba engafili usibanibani owabulala umfowethu eGoli ngathi mina kunzima kuphela ngeke ngikwazi ukuyiphika leyo nto kodwa ngeke futhi ngikwazi ukuyivuma ukuthi sothandaza kanjalo wathi ayangathandazike ma nithandazela ukuthi akupheli impi nje engafili usibanibani sihamba ke sothandaza masibuya eGoli sibuya emthandazweni siyabuya ke naye uyangixoxela uthi hey okwaqala uDlamini wabudlamini wathi hey bathi laba bangenhla lomhlathi omunye uthi makade singezile ukuletha intelezi kulesigodi esingenzansi sibuye size kubona nabo sothandaza kubona laphendela masinye ibhasi aphindele semabili afika thandaza athi ethandazile isithi ke lensizwe ethi akuthandaza obulela umfowabo ithi cha Ndlovu ningaqhubeka nithandaze ngifikile ngiphuma eGoli ngithi ngiyomdubula usibanibani ithi ngithema ngifika kubo isigodi isihoshe sodwa lesuthi ngithema ngifika kubo ngawufica umuzi okokuqala uthi ngawufica uyintaba umuzi esigodini azi umuzi okhule kuona uthi kodwa ngavele ngafika kuyiqhuma nje ngingalazi uthi ngabe sathe ngiyalidilala leligquma uthi ngangawuthola lo muzi uthi ngaze ngaphindele emuva ekhaya uthi ngahamba ngolala kahle uthi kuthenga kusasa awubheka futhi lo muzi cananga uthi ngathi ngiyabuyela khona uthi ngavele ngafica idamu nje ngingalazi kulo muzi
wabuya weze eThekwini wafika wathi hayi Ndlovu cha kulungile thandazana emqede ngihlulekile kade ngiphethe iAK ngithi ngiyodubula usibanibani ukuthi ayiphele lephi efile ngoba ubulela umfowethu engenze lutho uthe eqhamuka ke umvangeli wale ndawo uDlamini walesigodi wesethi Ndlovu ake ngixoxele into esale yenzeka ezweni lakithi esigodini sakithi uthi kade kunomemulo ngisazi ukuthi wathi wakabani esihosheni esithize uthi lezi insizwa ke kade silwa nazo zasezehla zize khona la kulo memulo lo njengabantu ekade bengasahambelani ziyaqala ukuza la kulo memulo zaseziza ke kulo memulo ngikhuluma ngoThingo maNazaretha olwasithuma nengilosenkulu yokuyolamula ziningi izinto lulamulo kodwa ngeke ngixoxe zonke ngoba angiphethe inkonzo uthi ke lwaselifika uthi ke yayisifika lensizwa yathatha uthi ke lensizwa kwakweyakazuma iphethe isibhamu ukuthi uMzambiya ngazi bayawazi uMzambiya ilama AK yaseMozambique la ama AK yaseMozambique lawa namaplangwa lapha na ke kuthiwa uMzambiya yathatha uMzambiya ke lensizwa ithi ngase ngufaka amakhasethe amabili ngase ngiphatha amakhasethe amabili elinye ngilifakile elinye ngiliphethe uthi ngiliphathela ukuthi ngifuna ukungena kulomgodi engizongena kuno umkhosha ngifuna ukubashabeza kanje uthi asikwazi ukukhuzwa amakholwa sesehlula amaphoyisa sahlula amabandla akekho umuntu esinamehlulile thina ayipheli impilo yakithi kodwa manje ngibona abantu bethamba ngoba naku sekufika amakholwa kaShembe uthi wesethatha ke lesibhamuke waya naso emhosheni odongeni laba bangala bayo ememulweni yena uthi wesengena emhosheni uthi ke wesethi ngifuna ukubashabela khona bezowa beze kumina khona kuzobonakala ukuthi lempa iphelile ayikwazi ukuqedwa amakholwa uthi ke leli cassette lesibili licuphe ukuthi uma kuukuthi kukhona abalwayo ngikwazi ukulwa ngize ngifele la kodwa ngeke ngiphume naye ngaphelile lama cassette omabili bese khoba ke emhosheni uthi lezi insizwa zathi maziza ziphuma odwendweni uthi zathi mayifika la kufanele iqale khona ukushaya uthi zase ibangisana uthi yathenye konje babethina abantu bakaShembe uthi yathenye babethi wonke uMnazaretha abababili ningana nje insizwa ziphuma ukuzobuka udwendwe babethi wonke uMnazaretha awube munye hayi uthi omunye washo okunye omunye wathi hayi babethi wonke uMnazaretha awube munye baze bazofika la kufanele eshaye khona kuxoxa yena manje uthi wathi methu uyashaya sase sithi sibamchafa Injani indaba? uthi wathi uyaphinda sathi sibamchafa uthi waqala ke manje wahoba bayasondela phela bona bayashesha bayihambela bazi ukuthi bayashawa bona uthi bathe mabesondela waqala manje wahobela ukuthi bengabe besambona ngoba wasathi wayeka ukushaya ngoba wabona isibhama sishaya wasathi wahobela ukuthi bengabe besambona bona ke ukuthi khona umuntu obela uthi uthe sahobe kanjalo kwaseqhamuka inkunzi embongolo zitholene phezulu zehlisa umkhosha akahobe kuona uthi zihlangene into ongakazi uyibone zilwa kushuma uthi lemkhosheni babaleka laba basakazeka bangabe besambona zafika kuyena zakhwela phezulu kwakhe zatholana phezulu kwakhe zamtova zilwa zodwa kodwa zilwa phezulu kwakhe uyayibona inkunzi yembongolo ukuthi ingakanani zabambana zahlabana phezulu kwakhe ngamakhanda ongaphansi ongaphezulu lahlikihla isibhamu zasiqeda lesi zasibulala njengoba nje kwamaplangwe uthi waphuma esephethe uhlaka lodwa sekusele konke amaplangwe namakhasethi emkhosheni wabaleka wazongena ekhaya kumkakhe uthi wafika kumkakhe wesaba ukungena kulendlu la kukhona umkakhe ngoba ngesikhathi enyakazelo kuyokulwa umtshelile unkosikazi ukuthi uyaphi uthi wathi unkosikazi ngeke baba kaSibanibani ngeke kukhuzwe imphi besizosuswa uwe uthi waphuma ngenkani manje uthi useyesabe mase manikinike kanje uphinde engene kumfazi ngoba uzosho unkosikazi ethi ngishiye uthi wathi uyongena kwenye indlu lazi ukuthi akekho khona unkosikazi wavelwa mfice sekuyona unkosikazi bababazi unkosikazi ukuthi ngikutshelile baba kabani ngathi hlukana nalento ofuna ukuyenza ayizange iphinde impi iqhubeke bakhonza bahle ngeke ngiqhubeke nokukhuluma ngezimpi zakithi kodwa uthi ngolwafika lwakhombisa amakhulu amandla ezimpini kungezona zodwa nezishosha
zasukuma ezweni lakithi ngothingo kodwa ke ngeke ngithi ngoqeda imisebenzi yothingo ngagcina sengiphethe inkonzo ukubalekile ukuthi ngibabaze nje ukukhulu bothingo ezweni lakithi amen uNkulunkulu abusise nikuzweni ibaba zimemeza izimvu zakho amagama azo amagama bezimemeza yekhetha inkosi enkulu yasemhleni bamana zethu unyazi lwezulu ngingwa kwashozi la ngaphesheya emangangeni kubo kabakwami sihlangane ngengwaqangwaqo umguqungu kumhlaba yaphenduka hlangane ngothingo lwenkosazana ngangcono ukuba sinikwa ithuba lokukhuluma ngothingo mhlasimbe lokwaqala ungena umdedele sikhuluma ngothingo olunye usuku uphenduka inkosi yakithi emangangeni iphenduka enkosini inyanga yezulu makusekuhle nje bese izindodeni engizalayo engikuthandayo ukhona ufakazi walezi indaba engixoxayo umfundisi uMdluli nangiphambi kwami ithi inkosi yakithi ngiyafisa nami uNkulunkulu angenze ngiphelele baba isho baba ongizala ithi baba uthi kuba ufisa ukwenze njani ndodana uthi ngifisa ukubhabhadiswa uthi baba ngisazoxhumana nomkhokheli uMantinga ozala umfundisi uMdluli uthi sathintwa nje lapho bese uNkulunkulu eshishe ibhantshi bese ithi inkosi baba adwa wayebo cha inkosi sihleze ebuhleni yafisa ukubhabhadiswa kwahlelwa bangcwele
Sekuseduze nje sekusele iminyakana nenyangana wasehamba ubaba emhlabeni. Waqhubeka umcimbi ubhabhathwa kwenkosi. Yaphuma inkosi yamaNazaretha lapha uthengo lenkosazana. Yaya ezweni lakithi eMahangeni. Yafike yangena konkosi, yaphuma konkosi yehla. Yashona emlazi emfuleni. La kuhlangana khona imfula emibili. Uwiliwili nomlazi. Yafika ngena lapha. Yangena inkosi yamaNazaretha uthengo lenkosazana. Yayibhabhadisa inkosi yakithi. Akabonga uNkulunkulu. Ezweni lakithi kwakhanya kwakuhle. Ngolunye usuku ngingumshumayeli kuleli ivangeli. Sisemseleni esiponisweni kaMbazini. Ngahamba ngekhumbe emhlophe evidabuli 2.1. Kufika ingane ekseni ezalwa ngushumani makhatheni waseshona. Abo passport iphuthuma ngaphakathi babuya kubiza. Ngakhupha ngayo inkosi yamaNazaretha. Yafike yathi Shumaye athi baba yananzi imali. Ungahambazwana ngikuthuma ejozini. Hamba uthenga izinkwa. Zibe ishumi lezinkwa nezinkwa ezibili. Bese uthenga iCardboard. Lela ama-aphula. Mana ama-aphula uwakhokhela ama-aphula bese wakhipha uwashiya phansi bese uthatha iCardboard ugqishile izinkwa phakathi bese ulivala ugijima ubuze nalo la ngifuna manje. Lapho umsibonisweni ngashona ejozini. Afika umama la beqala ngumdlala. Ngase ngene egalati ngendlela engagijima ngayo ngothenga izinkwa ngabona isupermarket uzophuza ukuvula. Athenga lezi zinkwa ngabuya. Ngayi mankosikazi nadasa apha ematafuleni. Ngayithola inkosikazi ephethe iCardboard elihle eselisha. Ngayikhokhela yathi u78 nama-aphula. Ngathi ngithatha ngaliphathe 78 rand. Ngakhipha u80 rand ngawunika. Ngase ngikhipha ama-aphula wonke. Ngase ngithi ke uthe ongithumile lama-aphula usalwadayisa uphile nezingane zakho mina ngithenga iCardboard. Yathi nkosikazi hawu wakwenziwa lapho lokho. Angithatha iCardboard ngangibuyela lapho ngangigqisha izinkwa phakathi ngangilivala. Angikwazi kwenza okunye. Ukhona kulimo olukhulu ngale nyakati bese babantu umuntu osenyathi bezokhuluma uqala athi kuyaganga lokho. Angamnaki uthi uthukile. Angahamba. Afika lapha ngaqisha imoto ngethatha iCardboard ngehla nalo. Ngithengiza ngevurando hey jale ngemuva. Khu neCardboard ngafika ngibeka wasephumile. Ophuma nemese emibili emkhulu nje. Legidoma kodwa bethi mabeshada. Wayesethi awusuka umume emshumayeli. Asuma ngamathi awu. Ngakhumbula ukuthi ngimashoya lathi awu. Lenguba kusiyona la khalo egqokini. Ugqoka inguba sesihogweni. Hamba uyikhumule njengamanje. Anfa kunazeshana umfishanyana. Isipinki igama la. Awumfishanyana impela nje, wathamba ukukhumula sesihogweni lo. Ugqoka umnazethi uma umshumayeli oqala emadolweni wehle ungasuka emadolweni wenyuke. Hamba. Angikhahlameza ngaphoseke edodweni. Avula ithankana lami ngakhipha umnazethi ngawugqoka ngabuye. Abuya ngambe ngiyibuthi uzothina baba. Ngifika wathi ya naku kumNazaretha. Ngabona ke Shumaye wasike ikota. Wathi mina kummese qoba zonke lezinto.
nami ngeqoba thathe godluza ingubo eyigqokele imjiva obeka eceleni omhlophe wasebeka isingo edolweni waseqoba iqoba ngikhuluma ngothi ngokuzilana bafowethu wayiqoba zaphela lezinto ulofu ukhipha amakota u4 zaqala ekhabhothini ngala zaqala ekhabhothini la makhabhothi bezokwenza lokho angazi ke kwenziwayo angene endlini abuye nendishe inemene igcwele ubhanana awuhlwaze empili athi khipha 2 ungayivumeli bemthathu 2 ngathi ba wasawuhlukanisa saqeda khuluma uNkulunkulu ngambona bafowethu hlupha isikhathi wasephenduka bambelela la wabheka oqalweni akho lutho yakho ngishinyone ekhalayo wasethebo wemadoda ningaphi bomama ningaphi lonke nilawo sanigimi senifikile kwaqhamuka ingalo wazala ubaba nomama zajonga ucingo zayizehlala kuye zafike zahlala zathi wada ebelethe ingane idedela phansi ehlatha phansi ayikho inkawe ngayibona inqasho wathi aqhamuka umkhandi iphoso wathi hey ake sitoxotshiwe la hlehla hawu kwaqhamuka ubhuti usimanga wathi hayi ngenendlini mfana wahleka ubhuti usimanga wesafaka inapukeni wahleka wangena endlini wasesanibonani njani zaqoshaza igazi waqosha ngizoke ngibukele wathi sesifikile sifike sihamba noNkulunkulu wasekuphakameni sondelani sengifikile ngiyangibona waqoshaza kuzinkaba ngathi ngizoke ngibukele impela namhlanje wathatha imdumbe empini kabhanana wathatha ikota wanika inkawu wangayiphosela nishonse kahle-ke azange ayiphosele yakhangeza inkawu njengomuntu wayinika yahlala phansi wayingane inkawu wayinika imdumbe emibili nekota yahlala phansi zadla inkawu zadla ayikho ikota yasala endishini awukho ubhanana wasalayo ngayibuza ngayiphendula ukuthi into le ngiyibonayo yena wabongizala wayibona lento zadla inkawu zadla wathi uboneke laba bhemi kade balambela isidlo bagcina ngobaba wami Nazareth siyabheni silapha ekhaya ungabona bawuphethwe isono bese ubhenza ukukhumbula la kade ufike kanjani wathi uyaphi wathi uzokwenzani ukukhohlwa lokho zadla ayikho asali ngawuthola ibhanana futhi ayikho athola umdumbodo kabhanana ayikho athola ikota yesinkwa nayiphi athola ikota nemdumbe emibili enkulu nencane jaqedwa wathi lokhu ingane ubona kwesule emlonyeni waqaqala umadoda athi inkawu nemini ehlanje njengomuntu ubhanana uhlungu wathi umuntu wathi ophinde bombelele ikota siyabona senidlile isidlo engiphe sona nomshumayela uNkulunkulu anibusise ngaphindeke ningaphambili abantu ngiyangizwa kwaqasha kuzinkawu wathi Nkosi nibusise abantu laduma ihlathi zandla shona inkawu wayesethi-ke hamlanda isipedi ibukule ngizoka silapha mahela amakhasi kabhanana agqitshwa la ubaba wayehleli la wayemla asengiyithulela
walanda isipeti wahlaba qala walibekwa wasitendeza isicathulo sasibovu esasithoni red ospress isipeti sashona phansi ehlabathini wayiqeka wasethi mbani umgodi ngikhombisa wena kwenziwa njani uzova umgodi uzofika emadolweni uthathe wonke lamahlamvu wafake la phakathi uwagqibe namakhalibhodi ugqibe konke la bangakubona abantu ngoba akufanele lento ibonwe abantu basemhlabeni alibonke uNkulunkulu amen lolu thando lujulile Abafundis isonto zangelifo koBaba bethu nakuthina ke baba nami uqobo ngiphakathi angafi isonto nami ngiphakathi ngoba ngisaba isibhamu ushoye umethe into imhlophe athi iminyama lo sithumela umvangelo umdluli lapha phezulu Lokanja manje enkantolo ukuthi ubaba wakwazi ukusayina incwadi mhla 14 15 kukhona ilungu ubaba mhla 9 Mashi wasibiza nomvangelo umdluli sasize iqhahlana nje khona legcekeni wathi ebhala wayidabula into eyibhalwa ethi ngaphansi saka 9 kuMashi angikhohlwa ngisesikoleni angikhumbula uthisha mina into ayibamba ukuthisha esikoleni emphambi kwami namangisela angikhumbule ngathi ikhandlela nesibhembhe ngidadisha uthi baba ay akubhale kahle kubonakala into engibhalayo akhiphe lingiphepha abhale athi fundani ayafundeki athi thatha belekubeleni wabhala amaphepha zawo amathathu kungabhaleki nikhona makhola kungabhaleki mhla 9 Mashi wehluleke ba okay imina mayivumi kulungile ngizokwenza ukuthi nokuthi mhla 9 kuMashi sahamba senza njengobaba eshini kwazongena isikhumbuzo ntambama ngakusasa kuzoba umhla 10 Mashi uthi baba mdluli shoze hambani ngibike kubefundisi ukuthi angiphilile sahamba sababikela baba but la loshonila ngasasele sobabili egcekeni manje kumbuzo enginawo uthi le ncwadi othoya sayina ubaba sekufika ibandla lasemlazi lemwe ngayo enkantolo wayisayina kanjani ngomhla ka9 wehluleka ukusayina asiphaphame eNazaretha bafuna ukusephuka ubukhosi bethu kanjani baphakade ngimlapho eNazaretha thola kusazana ngilibonile bafowethu kulukhulu kumnandi kukuhle khona la kwafaka khona uJava eKings Park ekhumbula semabomvini ngifakazela uNdlovu wafika emabomvini insizwa iqishelene zimbili wafika ama wathi baba laba balwayo zathi zithi induna qasha wathi baphi babizeni uyabona kubiza abantu bephethe imsimbithi ngeke ngidipha ngoba ngiyazi lento ababayiphethe mina ngazi umsimbithi bephethe imsimbithi laba nalaba wathi wasabe bafahlala bathi wathi phambi kwakhe ubabona ukuthi amanzi into angasayazi wathi we madoda bathi nibangani wathi nibangani ukhatha amadoda yalo bulalane bangukhatha nithini ngane nizele emakhaya ngangikhona
lapha emabomvini kukhuzwa lompi abantu babefana namatshe sahlezi kona ngodwa naziduli kanti abantu umuntu mawuzokudombona mehlezi phansi ngendlela ayifihle ngayo ukuthi ufuna ukulwa uNkulunkulu boThingo uhlupha isikhathi ngoba uNkulunkulu bekufaka esogwini ungafuni avela hleke mawuza kuye ujabula ukuthi babuye hleka kanti uthi wena phakathi esogwini wena phakathi uye phakathi ahleke ngenkani athi na ngikuthethelana ungazange uyitethelela why pho thina singathethelelana sezelana sakelana amanqine ngathi phezulu komunye Nkosi kusabezwini wena Nkosi wona ukhuluma ngoThingo lenkosazana uthi lo sanda kuhlala uthi ke kimi malume uthi isonto lingafiki isikhathi sethu ngoba lifanga kobaba kodwa sonza kanjani umsebenzi olaka ngaka uzobathini labantu uthi umuntu uyabatshela bathi angiyazi lo nto angitshelwanga kwatshelwa wena base banolaka abantu beManazaretha manje sobaqala kanjani kodwa sisabanye ukuthi uzisho kodwa sazizwe ekhuluma nale kade umhlobo ekhulula kuyona ngangikhona mina kutshela amadoda ngayixoxa nomdluli kwayile amadoda abulala ubaba ngangikhona 1966 emkhayidini ngangikhona mina ungakazalwa wena uqineka ngaka nje ungakazalwa wazi kangaka nje ungqeqe wangakazalwa uthi yiyo namadoda abulala ubaba yazi ngicabanga ukuthi mina senza umuthi kodwa ngicela ungangeni lo ndawo azongizonda eManazaretha ngiphume la sengiqhuka shemba kodwa uNkulunkulu kodwa wathi yiyo lamadoda wayikhomba ayengiwasho lamadoda wayikhomba ombazini wasemseleni eshemkhayidini no ungasiphikisa wangakazalwa futhi wangakakholwa papa mahala ayilungileke sizothula ngoba silinde siyasaba nokuchawa thina njalo kodwa ke nangu shembe ngensuku zokugcina uzoma phambi kwakho noma ungasathandi uthi wangenzani emhlabeni kodwa ke ngikhuluma ngoThingo hayi ngiyekele inohlava nesango lincane lapho ngaphuma sengigijima ngiyayiqhugela mina uThingo luthumela umntwana esibhedlela walapha kwaShembe ngizomsho ngegama khona ngizombuza menthanda usiya mntwana nje waShembe usiya ngilele Albert Thule
ngizonqunywa ngolosibili ngisekhona amaNazaretha sorry ngizonqunywa ngolosibili silumlenze ufika lapha ngosithathu isibhedlela uphethe ifoto lenkosi inyanga izulu siya Shembe uthi ngithunywe inkosi Sothingo ukuthi le foto ifike ngishela ngasenhla kwekhanda lakho likhona ngasekhaya ngibe ngathi enganeni zami noma ngabe sengiphelele ukukholwa kodwa le foto ligcina njengezikhali zamantungwa ngoba lalanda umphefumulo kaBaba wenu zabafaka siyashembe la umfana nje wala kaShembe sekhula khulile wayesemncane lesikhathi sekhulile manje alifake la athi kuthiwa ngokwenza lokho athi ngihamba futhi babe ngibuza odokotela bethi ibani lona ngithi inkosi yamaNazaretha bathi ubani lo ithi uShembe ngiyabona kunasikhathi sikhuluma nabo ngiphethe ukufa ufuna ukuhamba na ngase ngifica uhamba ngakithi mangilala ngithathe ngasakusasa ngingasekho umuntu ongabaza ubuhlungu besilona sesiveza ithambo kuwe singelapha ingena phakathi ngiyambongela ufika lo mntwana kaShembe kunjalo ukukhuluma neba nje yothinga kuphela bese ngihlala phansi wena Nkosi unamandla geza inhliziyo zethu ngase ngizonqunywa ngolosibili ngabe ngingeni nje mina ngihamba ngoqhubu mhlambe ngathi ngabe ngihamba kahle hey kodwa ngomqabashiya impela ngihamba kahle nje phiwe sebengithenile odokotela ngase ngiyacela ipass out ngicela ukutshela ingane zami ekhaya ukuthi senze unqoma la dokotela wayiSulumane washesha kakhulu ukuvuma bamtshela nje unesi useyavuma wayibhala incwadi waqeda kodwa uzohamba ngani ngathi ngofuna isifonele umfana kithi ngafonela yona lo kade iguqela Shumayeli wona ngathi nabuhle igama lakhe kilelo ningamqibizeki ubizwe mina njengobaba wakhe yena uShumayeli waliba ngathi ngilande kodwa baba uzobuya kanjani ngathi ngilande mntana angifuni ukumtshela ukuthi ngilande nani kanti ngimlande ethi ngiyofela ekhaya ngofese ngiyabona kodwa ngifuna ukufa ekhaya nginganqinyiwe nginemleze nje embili wafika ngo2 kulosihlanu wangithatha ngemoto bangiqhuba ngohlaka babangifaka emotini bangithatha ogoduka nami ufika abantu ekhaya magula ke ihlobo zakho ziyafika kodwa ihlobo sami nje sizalwa udadewabo ubaba esafa siphethe isiqwana nje singaka sakhuluma nabo usibani la kade beguqela lento nembona ukuthi uzalo uzofa meke wayidlulisa nje phezulu kwalenhlikinhliki esilonda uzophila ngithenge ngo600 sinengeleni yena ufika lo muntu kulosihlanu bese kumina bangitshela athi ngibuza ukuthi uthe isetshenziswa kanjani babuyele wena umzala uzalo kwaBhengu la uNcolosi uzalo awusetshenziswa ngamanzi ashisayo ngathi ke lalela mzala sekuyisabatha manje ngisathinta amanzi ashisayo hamba ngizoda bangifudumezele intambama kusasa ngesabatha kulela ntaka anti ngizoyisebenzisa laba nhlenda abanye naba sebeyabona ukuthi ubaba asenze noba yini ngoba siyasishiya emhlabeni kuba ngothenga amaNazaretha
wathi mesihambile ngase ngiyambuza lo mdala sihambile umzala bathi sihambile ngathathani lento noyilahla la ngephinde nibone khona wathi yena hawu kanti baba usufuna ukufa ngempela yini ngathi hayi mntanami angifuni ukufa ngifuna ukuphila kodwa ngoshembe bese kwase kuphela kwakulesihlanu isabatha somlungu lesibili lesithathu wafanele bese sibhelela ngolosiko umsomlungu ngangaya angibatshelanga ngodokotela ngisophinde ngibuye mina la khona ngane mfowethu esebenza lapha eAlbert bahlale bembuza lo mntwana bethi ubaba wakho what awusasitheni ngani uthi wagcina sehambe kanjani sefike kanjani emhlabeni bethi uyaphila ubaba bathi uyagula wena base bayangithatha ngase bethi mina baba okunqaba yonke into onekwayona asikise enkosini yamaNazaretha ngathi njengoba nginje abantu abami yabona ibhlue la ngiyangicikile kodwa ngase ngilibamba libe la kwakuthi mangiboziwe empedeni ngabona ukuthi khona into phakathi engubeni wakulingana nje umbhede nengubo konke kulingana kufana nje bangithatha nabafowabo ngikubuka la bengiqhuba nge-wheelchair babehamba bethi abantu hawu shem Nkosi hawu Jehova iphelile nje ngempela ngathi mangifika lapha phezulu baba welapha phezulu anombuza menithanda kade la kuthi lento bekhulunywa babakho uyayazi neyikhumbula uzoyisho kanje ngathi mangifika lapha phezulu ngavenjwa amadoda esangweni hawu lethu baba nitsenjena inkosini ndodala inkinga baba niyambona ukuthi akusalungile bathi pho senza njani uthi hayi ngena nina nibike uthi ke lo mdala engixoxela ithi le indoda kodwa badlala ngesikhathi ngangitoli njalo amaNazaretha uvese uyahamba manje lesinto asemshiye umuntu mase sinje kusekusela usolodwa kale ngane zami ziyamuzwa lo mntana ngemva angimuzwa mina ngilele nje la kushe bathi besangimisile esangweni ngikhuluma ngothingo lamakhosazana waqhamuka inkosazana ngaphakathi yafika goqa yababiza lezikhulu ezazinamandla uthi baba ngibuze nimiseleni umfundisi ngokuze kuye angazwa ngibone kanjani bangidedela sangathi nginkosi angamakhosi phambi kwami wathi hayi thatheni msheleni hamseni kanti sefuna sebona na ubaba hamseni base bengiqhuba labafana basekhaya uyahamba nabafowabo ngangena base khupha ubaba ephezulu abasitesi khupha ngibika waqala ubuza baba lento umfundisi sinjani wasethi ayi baba sekubonakala ngokusa nje kubaba sazi ukuthi Nkosi uzonzekani wayesethamthenga amafutha wathenga amafutha wabuya nalawa aphathi nendawo kuma ngothingo amaNazaretha ngizoqeda nje ngihlale phansi obuya nalawa ngaka basebethi wasethi baba uthingo Nkosi yomsana othanda uzongikhumbula nakwelizayo uthi la mafutha obuya nawo mancane kanti amakhulu ngoba le demoni lemphethe lizophuza kuphela lizolela ukuthi kuze limbulale kodwa lapho amakhulu othi ephela lobe selifile nalo wabuye emva wabuya namafutha amakhulu la ukugcina anothenga lo vasana omkhulu amaNazaretha mina ngayalelwa wona wayesethi wayesekhipha amanzi asealed avalekile lawa thengwayo wathi ke nani umphuzisi baba wenu kathathu namanzi othi mayesephela bese nimiyeka lalela ke ngimtshele kade ngikhuba nobhombela ngila ngoba bekufanele usiyahamba ngimcelile wavuma
Ngitsheleni baba ngeke sahambe emhlabeni. Ikhona uNazaretha. Nkosi kusenikuzwile. Siyabonga ukufakaza ubuhle nobumnandi esiphiwa befundisi inkosi zibabusisa. Sizovala inkonzo yethu yamandla ngesihlabelelo sekhulu ama-62. 162. Sizocela umshumayeli Luthulu wasesambolo asole lesihlabelelo inkosi mbusisa. Nkosi busukuma wangcwele.